Мурун бүткөн кезде Риноксил керек сизге. Сөзді айтқаны келдім, уғып жатсаң жаңыланып Қырғызстаным өсіп баратқандан белги Қамал бағын ойлорго дейм, күлкі менен күмәндерді жеңгин Өнерің болса өргө чапқын досым ойлы бостон елің емне дерин Бақчарды қой беріп қонысы жеш көйніп келелі. Сұранам. Неқтал ойнайыз? Бат барып кел. Бақ. Жылу кейін. Үшіп келбей. Экөөз чоң ойғандач. Ешкімден сұрауы бір-бірімізбен жолғышабыз, досым? Ооба досым, ешкімден сұранбайбыз. Аяшка, Бақтиярды бір-екі сатқа қой берші, бір жақ барып келелі. Барып келгілен. Рахмат, yes! Давай, кейін. Рахмат, Аяшка. Қаяққа? Жылу кейін. Аз жылу кейін, шаптан кейін. Баттылы келесі. Мен, рахмат, жаным. Я тебя люблю. Не заказ қылал, жан? Салат Цезарь заказ қылады, 300 сом бір салат бі? Не маншағым ба? Анан тибон деген стейк. Стейк 500 сом? Анан десертке чизкейк. Бары қымбат деп қанып айтсам екен? Аябай дамды. Аха. Все, бүттү. Анан маға чучвара. Вай, бұл жер бары қымбат кені. 500 сом дейбей? Осы 500 сомға 2 мүсі картошка келет азы. Ай, мен бұл ақшаға деген азық түлік алып қойсақ, келені кешке үйден жемейбіз бе, елеме? Ошада неме, повардың қолы алтын оқсайды, алтын. Қантып жайды, фелекшіл әтін, ребрышкі. Құдайды бір қарасаңар болмай ма? Аспанның башы қырып, бас аяғышқа. Өзің чөле, экскюз, айтып өрсет. Бүгін біз туғандар крутая. Тонировка, лобовая операциясы жүріп атады. Бүткіл тонировка менен машиналарды тоқтатып, мыйзам чегінде жооп берүүгө протокол түздүрөбүз. Ооба, мына кеп, даяр бары. Мына, тонировка қарма. Бірінші. Toyota Camry 35, тонированный опять, да, мына? Салам алейкум, командирлер. Валейкум ассалам, байкес. Не укетті? Старший лейтенант Қасымов, тонировка. Мыйзам чегінде жооп беришиңиз керек. Байкелер бізді таныған жоқсыңар ма? Жоқ. Емич? Жоқ ой. Жоқ. Емич? Жоқ, апай. Ай, байке, жақсылап қарасаңыз. Емич? Ой, жоқ. Емич? Таныдың ба? Жоқ, таныған жоқ. Мына. Емич? Ой, жоқ ай, таныған жоқ болса. Менич? Жоқ. Вообще. Эмич? Ой, жоқ ай. Эмич? Жоқ. Сілер кімсіңер ей? Емич? Ой, жоқ, таныған жоқ болса. Байкелер обижаете. Бізді таныған жоқсыңар ма? Жоқ. Жоқ. Біз деген Гөгүчкөн дуэтибиз. Номер 1 в эстраде. Өшкө? Гөгүчкөн, байке, обижаете. Тариен, спой нашу песню. Sen semiz emezsin. Просто менің gözüm geçinlik. Sen sevmezemezsin. Просто менің gözüm geçinlik. Sen sevmezemezsin. Менің gözüm geçinlik. Sen arıksın.
Мына байкелер биздин клип. Жок ой көрбөппүз бул клипти. Могу клипти көргөн эмеспиңер? Муну билесиңер ким тарткан? Ким? Максат Сержов тарткан. Билесиңер каяктагы кишилер тартылган бул жердеги модельдер? Муданаев да бар тартылган, билбейсиңерби силер? $7000. Мына 1,5 миллиона просмотров. Бул биздин клип. Таанып жүрбү байкелер? Коюп коелачы бизди. Келе. Байке бизди таанып жүрбүлө, Эртеңки күнү той-пой болуп калса чакырып коесуңар бизди. Жактап жаттап алсаңар, биз жолучкөн дуэттен. Силер тонировка кылбагыла. Эмне тонировка кылып жүрөсүңөр? Байке, силер бизди таанып айтпайсыңар, бизде фанаткалар көп да бизде. Байкелер, таанып жүргүлө бизди, мына бул жаңы лейблдан жаңы альбом ырларыбыз угуп койгула, мындан кийин таанып каласыңар. Жигиттер тиги элдер флешкадан угуп атпай ырларды. Жок, DVD-ден угуп коесуңар. Мейли анда жигиттер. Тонировка кылбагыла, протокол түзүлдү, праваңарды кийин родина аласыңар. Ага, макул. А ладно, давайте тогда. Давайте. Чаптасак болбойт точно, э? Болбойт. Анда кийин звезда болгондо чаптайбыз. Биз азыр деле звездабыз. Көп өткөндөр деди. Баарын унутуп коюптурмун. Светтерди дагы төлөш керек болчу. Косметикада алыш керек эле. Косметикаңды кое турчу. Мынаке. Ал болсо таксиңе акча. Башка жумуштар көп аябай. Ай, ташта телефонду. Мен сага айттым го убакыттар деп. Бүттү. Төлөндү. Ай, эмне төлөндү? Сенин эсеп дүмүрчөктөрүң. РСК мобилдик банкинги. РСК мобилдик банкинги. Бардык коммуналдык жана мамлекеттик төлөмдөр. Сен кайда? Эсебим акча салып келейин. А балдарчы? Өзүң менен кошо алып ал. Таксиге деген акчачы? Ага косметика алам. Мага дагы жүктөп берип койчу, мобилдик. РСК мобилдик банкинги. Каалаган жерде, каалаган убакытта, каалаганыңарды. Апа, эмне жатып алдыңыз? Мен эми сиздин келиниңиз болдум да. Ой, силерге ишенич жок жаштарга. Кетип каласың, жатам эле. Андан көрүп жүрүңүз, чай ичебиз. Апа, мен сиз менен жашаганыма 1 ай болду. Жатпай эле койгулачы. Жатам эле. Сен кетип калсаң кокус менден көрүшөт. Ооба, азыр чыгып баратам. Азыр. Апа, ай болду эми туруңуз. Бул үйгө келин болгонума 5 жыл болду. Болду, туруңуз. Ой, мен сенин өзүңө ишенсем дагы алдыгы көзүңө ишенбей турам. Кетип каласың, жатам эле. Ооба, чыгып баратам азыр. Ай апа, мен бул үйгө келгениме 20 жыл болду. Ай карыдым мен уже. Болду, эч жака кетпейм, качпайм. Ким алмак эле мени? Чын эле? Жакка эле жатайын анда. Ай, үшүп да кеттим. Ооба, барып төшөк эле жатырмыз. Сыз да өтүп кетти, өлүңдү көрөйүн. 20 жыл сени кайтарам деп. Жолоңдоочулар иштебейлби? Печатка жок да. Печатка жок да, Күтөлө анда, Күтөлө. О, перчаткалар келди. Иштейлби эми? Иштейли. Күрөк жок да. Күрөк тап келсин. Күтөлө анда. Күтөлө. Күрөк күтөлө. Таратчы. О, күрөктөр бар. Эми иштейли, жигиттер. Иштейли. Бирок обедке 20 мүнөт жарым саат калыптыр. Обед кылып алып тур, обедтен кийин келе иштейли. Бир ошондой калды. Мейли анда. Жүр. Кызак тойду. Эмне алалы? Иштейли эми. Иштейли. Уктап албайлы бир аз. Кайда иштеш керек? Жигиттер, мен бухгалтерге кирдим да. Бүгүн аванс бербейт экен. Аванс бербейт экен? Ой, бул жерде тынбай иштеп атсак, кыйналып, таң аткандан бери иштеп атсак бул жерде.
Бұлар қарасаң бізді шартымыз ойлашпайды деп неге қағаз бермейді? İstemiyorum ben. Бербейм деп қойды. Пикетке шығалы. Bütün kalan Қағаз барабыз. Жүр біледі ме? Митинг қағаз. Барын кетіріш керек андай болса. Тиги митингке плакаттар жазаш керек да. Атман, маркер керек. Тиги азат келгенде жіберелі плакаттарға. Анда шынтел. Азбак күтіп бір аранда. Ne kılavanda? Bir parça çarşı belli. Anda damağa şeyle. Azat bakalım. Екі құттар. Мурундун бүтүшү дем алууну кыйындатып, жашоонун жаркын түстөрүнөн алыстатат. Жипар-життарсыз дүйнө түссүз сыяктуу. Риноксилдин курамындагы ксилометазолин жана эвкалипт майы тез жана аяр таасир этет. Риноксил жеңил дем алып, жашоонун жаркын түсүнө бөлөнүңүз. Мурун бүткөн кезде Риноксил керек сизге. Ата, юбилейиңерге аз қалды, ана сілерге қандай белек қылал деп ойланып отқамыз да? Иә. Белек қылал дегенбіз сізге. Анан, ескі телефоныңар 10-15 жыл болып кетті оқшайды. Біз жаңы телефон белек қылал дегенбіз да? Соны не? Жоқ, мына. Ата, жаңы телефон бұны ата айфон. Жаңа телефон? Қандай телефон? Бұл қолға Жоқ, бұны мүнтіп açасыз. Қоғыз телефон екен, Соны. Кнопкасы жоқ қой, кнопкалар ғана. Бұл сенсор, ата, сенсор. Иә. Сенсор. Сенсор? Сенсор. Қолдануға аябай оңай болады ата. Жоқ, мұны мен қолдан албаймын ғой. Жоқ, ата. Төле алачы, өзімне телефонды бергіле бұл жерде. Номерді бары бұл жерде да. Жоқ. Мен ошы қолы көріп қалама, ошылы телефон бергілеші. Мен телефонды бергілеші суатым. Керегі жоқ бұға маға. Бергілеші бұл телефон. Мен кетем анда, мен кетем. Қарасаңыз, жақсы. Үшеуістен қолдану ғой, Сенсор, мүнтіп басасыз. Бесіге жеден береміз. Үйретесіңер мен, ә? Жерден береміз, мінекей, бәрі осы жерден береміз. Жақсы телефон ата. Аты үйреніп қалсың, ата. Факеде жоқ бұнда, ә? Жоқ, Менде бар болатын да, Сізде ә? болады, ава. Мақыл, анда үйретсіңер, мақыл. Ай, Қайрат! Не oldu ата? Келсең, ол іштебей қалады о. Қарап берші. Жоқ, бұл зарядкасы отырып қалыптыр. Иә. Зарядкаға қойып қойыш керек, ата. Өчіп қалыптыр. Мұным не, күн сайын зарядтай беріш керек бемне. Bir günde bir жол. Мұрын құмына жақсы олчу еді, бір айда бірілі. Зарядтап қойсаңар іштейді, ата. Зарядқа сайып қойыш керек, мақыл. Венера! О, ата. Келші мұны, жаза албайтам мен. Не деп жазсың? Мо номерді жазып қойшы. Гуля баня деп. Токе солярка дегенге чалып берші. Кетті. Венера! О, ата. Болды, сүреш біттім, оны өшіріп қойшы. Мүнтелі басып қойыз. Басқан жері жоқ болады бой, қайтып басмағаны. Рахмат алдына кетті. Мына бұл жерді шығарсаңыз, мындай пайда болады. Бұл жақта мына кнопочкалары бар. Ошоны бассаңыз, фонарик жанады. Қана, жанып тұрады. Уа, мынау жаққа. Өшіргенде қанты өшіреді. Мына қара бассаңыз өшіп қалады, мындай болып қойсын. Күйгіздің бе маға, күйгіз бердің бе? Жоқ, Күйгіз бер маға. қарашы. Күйгіз бер. Болды, күйгізге мойынша бер. Болды. Айбике! О, ата. Болды. Фонарин өшіріп берші. Мына айтпадым білем, мынаны шығарасыз мындай қылып. Анау жерде бассаңыз өшіп қалады. Иә. Мынаны бассаңыз өшіп қалады. Az жанында. Қара бассаңыз өшіп қалады. Өшірдің ба азыр? Болды. Айбике, мұны жанағасына сайып қойшы. Зарядкасына. Венера! О, ата. Чалып отат маға, алып берші. Мүнтіп алсаңыз, алды. Алынды ма? Алынды, болды. Алло. Токе. Көмір алмақ. Айбике. Сен будильникке қойып қойшы. Будильникке. 6-ға қылып қойып қой. Жоқ, 5-ке қойып қойшы, 5-ке. Назуке қылып қойдың ба? Назуке қылып қойдың. Қа қойсың мұған мұны? Жаныңызға қойып алыңыз. Ошонда точно қаласыз. Мындай қойып қойын, тибеглі. Ата, біз ошо барыбыз ойланып көрдік.
сиз жаңы телефон менен аябай кыйналып атат окшойсуз. Кыйналып атасыз, ошондуктан биз эски телефонуңарды эле берели дедик. Жок, кыйналбай элем. Кыйналбай элем. Моа бир аз кыйналып атам. Ошо биз дагы кыйналып атабыз ата. Жок, мындай, бу кыйналганым неме болуп атат да, процессор көтөрүлбөй кетип атат. Анын үстүнө азыр iPhone'дун жаңылары чыккан турбайбы? Жана X дегенин алып бергилечи мага. Бул кичине слабый болуп атат да, жанагы Twitter'лерге кирбей калат. X. Жаңы алып бергиле макулбу? Макул. Айски жок, ал кереги жок. Макул ата. Факе кандай, эмне кылып атасың? PUBG'ге кирбейсиңби? Кел, PUBG'ге кире. 2 күн атышып эле. Кел. Карагандачы, камералар көбүрөөк акча табат. Ансор. Жанысы келди. Топ, снято. Все, жакшы болду окшойт. Мурда менин ата-энем, чоң апам жана байкем дайыма банкка барып, айлык менен пенсияны текшериш үчүн кечке кезекте турушчу. Ушунча көп убактын коротпосун деп мен аларга РСК 24 тиркемесин жүктөп бердим. Эми туугандарым айлыкты дагы, пенсияны дагы өздөрүнүн телефондору менен текшерип, ошол эле телефон менен акчаларын топтоп, сактап, керек болгондо ар кандай эсеп дүмүрчөктөрүн төлөп калышты. Кезектерге туруп, убакытты коротпой, РСК 24 тиркемеси менен бүт барын үйдөн чыкпай эле текшерсе болот экен. Наз туугандарым бар үйдө экен. Мен келдим. Саламатсыңарбы? Мен атым Адилет. Финансыйды бүткөм. Азыр таксист болуп иштейм. Бирок айына 30-40 миң сом табам. Саламатсыздарбы, мен юридический деп бүткөм, бирок азыр өз кесибимде иштейм. Зато сетевой маркетинг иштейм, оңой эле. Мен биринчи 2 кишини алып келгем, ал 2 киши 4 кишини алып келген, 4 киши дагы 8 алып келет. В общем, мен акыр аягы бир 2000 долларды табып койдум. Саламатсыздарбы? Мен эконом факультетте кызыл диплом менен бүткөм. Азыркы убакытта стилист парикмахер болуп иштейм. Зато бир айдын ичинде 1000 доллар табып коем. Ар жыл сайын диплом бар өз кесиби менен иштегендер азайып баратат. Урматтуу туугандар, чыныгы адистерди жоготуп албайлы. Айжан. Ой, апа. Ой, дагы эле отурасың, сен бирдем иш кылып койсоң боло? Жок, мен. Ой, кичине бир таяк-паяктарды карап жүрүп, телефоңдон башың чыкпагой да ушул сен, Айжан. Койчу, мен сени үчүн сүйлөшүм керек экен, бас. Апа. Geçen мындай болду. Кемпирим келип, абышка бас кийин свиданияга барабыз деп атпайбы? Сүйүнүп кетип, катып койгон костюмду алып чыгып кийинип атсам, 1-апрель деп эди. Жагынтан окуду. Силерге күлкү, мага башкача эле болду чыгылса. Так, жаңылга окуйн. О, эме дейт. Ырчылар Тайландка барып эс алып келишти дейт. Эс алып? Эс алышыптырбы? Эс алып келишти. Алар аябай чарчашпадыбы? Аябай чарчашкандар, туура эс алсын. Микрофон, оор микрофон көтөрүп. 2 тоннада жанагы микрофон аябай оор да, жанагы кооз кийимдер аябай оор болот аны. Жылга 4 ырдаш кыйын, Туура. Ооба да, эс алышсын тура эле. А жанагы шахтерлор, алар иштесин. Туура. Жана заводдогулар бүт бар иштесин. Ал эмне оңой эле да эми жанагы бүт оңой эле да. Аларга отдыхты ким коет, бирок алар иштесин. Алырчылар эс алсын. Алырчылар эс алсын. Дагы оку. Так. Депутаттарга 250 миң сомго
кресло алышып турайын, кресло. Отуруш дегенге. Туура. Жанагы жерде отуруп алып кол кое бергенге деген аябай жумшак болуш керек. Асты жанагы аябай жумшак болуш керек. Швециялык стол дейт. Кресло. Ошондой болуш керек ал. Ал ордо ал жерде отурган. Ошоор. А жанагы больницадагы өлөйүн деп калгандар, жанагы ооруканада өлөйүн деп калгандар темирде жашсын. Темир. А мондай темирлер проводдор чыгып болуп сайышсын моду. Темирде суук болсун. А депутаттар жумшак креслодан мыйзам чыгара берсин. Ооба. Туп тура эле. Дагы окучу. Ачканда эле тимеле көздү сүйүндүрбөйдү бай. Пенсия 27 сомго көтөрүлүптүр. Токтоймо? Байдык кай. Пицца заказ барчы, пицца чакырчы. Саламыз эми барып алып. Тайландка барабыз. Андан көрчү бизнеске акча чогулталы. Ошентели. Бизнеске акча. Мен машина алам. Ондай чалбургер дейбиз. Чалбургер ачып алабыз. Чалбургерге чал деп барабыз заказ берип. Ой, кембириңдей эле жарасың. Ошундай. Басат. Жанагы скандалды уктуңарбы? Кайсы скандал? Бир алып баруучу. Бир шуркуя менен жылаңач видеого түшүп калыптыр. Эмне болмогулу эми эркектеми? Эмне болмогулу? Эчтеке болбойт. Эмне болмогулу? Эркекчилик кылды да эмнеси бар? Түшүнүп калды. Ооба да. Эркектерге болор. Болуп калар экен. Ал эчтеке эмес? Тетиги Каныбектин кызы бар го. Кече бир жигит менен колунан кармап жетелешип жүрөт. Шерменде. Туят анналарды жолатпаш керек аны бул жерде алып ташып. Бир айылдан алып баралы, бир айылдан кетип таш бараңгаланы аны. Көрүп алып көзүң кызарып чыкты. Ошондой экен анын кызы. Болбой калыптыр ал. Каныбектин кызы болбой калды. Болбой калыптыр ошо. Мен Каныбектин тиги телефонун контакттан небереме өчүртүп салдым. Алар жалпы тукум менен курду болду. Рахмат. Айылдан кубалап салабыз. Кубалап салалы. Болбосо таш бараң алып салабыз. Дагы окучу. Настроение катчын турган жерден. Азыр айылдын кызы. Шоу бизнестен окучу. Мына карачы биргелей эметке чыгып тур экөө. Ким эле бул? Аваз Дека менен Айдана Акимова 3-чү тоюн беришти дейт. 3-чү тоюн. 3 тойбу? Үйлөнгөндөбү? Ой, кызын узаткан. Анан оштон той берген, шиктен той беретпайбы? 3 тойбу? Той ата. Анда неме кылсын анда? Бир баланы дагы 3 ротодон төрөсүн. Тияка чуккан. Чай бергенде дагы жана 3 чыгыны кармалып берсин мончал. 3 чыгыны сразу. 3 жолу. Ойлоп максат. Ким баласың, Рай? Таңнозо. Ким баласың? Надырбектин. Надырбек. Сен ким баласың? Кандайсың? Азем болгон чыкса болот. Не кыласың Азем болду? Тимати келип, эме бургер таратат тур бесплатно. Тиматиси ким эле? Жана Blackstar. Blackstar? Кара жылдызбы? Кара жылдызгар менен кара жерге киргилет таңнозо. Тур бар үйгө барла. Бекер бургер дейт. Тур бар үйгө барла. Тур кет. Назырайда. Бар үйгө барла. Иштеген өрчө. Надырбекке бар үйгө бар. Айтам мыналарга. Бекерге күн өчпөй булар бекерге. Бекерчилик жүрө беришет болот. Иштешпей үйгө бар. Бекер бургер дейт. Жүрө. Каяка? Бургер жейсизби? Бургердин аласын тиматын көрбөйлү. Плачный устаным. Бога тийбегиле. Күлкү менен окуялар. Күлкү менен көргүн эли биздин угарман. Сыналгыдан көрөт Кыргызстаным. Бир да чыгарылыш калтырбадым. Электегин айтканын элдин, эркин сөздү айтканы келдим. Угуп жатсаң жаңыланып Кыргызстаным өсүп бараткандан белги. Камалбагын ойлорго дейм, күлкү менен күмөндөрдү жеңгин. Өнөрүң болсо өргө чапкын досум ойлоп бостон элиң эмне дерин.